Hey, what's up everyone? So in this video we're talking about coincidences, okay? Coincidences. Саламатсыздар, бул видеодогу диалогдо биз совпадение, да, coincidences, то есть туура келип калган моменттер жөнүндө сөз кылабыз. Let's begin. Well, hello there, Julia. Long time no see. Meg, hi. What a coincidence. I haven't seen you in ages. What are you doing here? I just got a new job in the city, so I'm shopping for some clothes. Hey, what do you think of this shirt? Well, you know how much I love blue? See? I've got the same shirt. You always did have good taste. You always did have good taste. What a small world. Okay, it's I tried really hard to make it as much emotional as possible, but yeah, I try my best. So let's read it one more time and let's go over some of the points. Well, hello there, Julia. Long time no see. Salam. Julia. Качандан бери көрүлүшө элекпиз, деп айтып атат да. Meg, hi. What a coincidence. Meg, салам. Какое совпадение, да? Неужели сенсің бе дегендей, да? What a coincidence. I haven't seen you in ages. Мен сен 100 жылдан бері көрілекмін. Ages деген бұл қылымдар бойы, то есть біз анту айтпайыз да. Чоң көп болып кетті деп айтабыз ғой біз. Ошоға окшош да. I haven't seen you in ages. Там қылымдар бойы сені көрілек. What are you doing here? Не кылып жүрсүң биякта? What are you doing here? I just got a new job in the city, so I'm shopping for some clothes. Мен шаарда жаңы жумушка кирдим, жаңы жумуш алдым, Ошондуктан жаңы кийим сатып алып жүрөт элем бул жакта. Hey, what do you think of this shirt? Муну көйнөк жөнүндө эмне деп ойлойсуң? Well, you know how much I love blue. See, I've got the same shirt. Мен канчалык көктү сүйөрүмдү билесиң да. Карачы. Менде да ошондой көйнөк бар. I've got the same shirt. You always did have good taste. What a small world. Сен вкусуң дайым эле жакшы болчу деген маани берет да. То есть сенде дайым жакшы вкус бар болчу. What a small world деген какой же мир тесен деп айтабыз го, ошого окшош да. Же кыргызчага эмне болот? Жер аябай кичине депчи, то есть баары бир көрүшүп каласың тааныш менен дегендей да. So what a small world, yeah? Okay.